kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padgan mi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Inayon mo dayto iti abasto tang indulin ko, sel mo lakay. Ay nawa, dilata manayin. Naa, apay manan. Di kakat agyaman, tadain nyawid kong abastuta. Nangalaan man iti dilata. Iti may sangal daw, tuyotin nyawid mo. Common sense meten alakay. Di mo ibaga Ay na, kamali ti pampanunutem. Ginatang ko ti dilatang insangpet ko. Saan ko atinakaw? Nay, awan mo't imbagak at tinakaw mo tinsangput mo Awan, ngam amuklatan nga iso ti adda iti panunot mo. Diyak amukin ka bakit? Alam kit ti dagito'y taidulin mo. Masapul nga agurnong ta iti abasto tapno adalamutan ta inton panagtutudo. Ta saan ta makatrabaho? Siguradum laing anadalos tinagtaudan dagita amakan Wan ka di, danag mun ayala kay. Idulin mo dagito'y tapno saan apasalsali dito'y kunak manan. Anya ti baga Madam Abey. Adda sumangput akabagyan mi inton bigat. Kaya't asawan day ta, busy kami kinilakay ko. Agbakasyon kayo, Madam? Wen, mapan kami man mat ijay la union. Ayun mayat ti aglangoy ijay, Madam. Kasla reunion mi matlaangan day jay. Iso amaturog kami ijay iti dua arabi siguro. Sikapay laang ti makamu dito yan. Ayun Madam. Awan parikot dita. Siya kun ti makaamu iti amin. Ti collection mo idulin mo na imbag tapno saan amatakaw. Wen, Madam. Amok dagitan. Kaanong agbiyahe kayo ngay? Inton rabi Ay kat enjoy Madam. Imawag ka din ni nanangkan ka, David Lakay. Saan mait? Bakit? Nag-text ngamin ni Manang Marta. Ay nawaw, at dadangaro din ni Jay. Wen Lakay, kasangsangput dalaunay kanu itay. Ha? Nagsapa da nga yan. Husto mo't ket di atap no makainanada mo't. Sa bagay mo't kit-kaya. Aywan gayam. Dagasunta ka no damanong Rafael iti ayanda ta makilugan da. At damot lugan ni Manong Rafael. Saan na nga itugot aya? Makilugan da ka no tapno saanin nga aggastos iti krudo. Ha? Itaman pa yung agtip-tipid da siya tao. Krisis mo ngamin Lakay. Sige, awagam nga roda ni Manong Rafael. Ibagam nga agsagana da tagrubatan. Diyak kaya tagro-ora itinabayag iti-igit ti kalsada. Naimbaga malumaw sel mo anak kao. Nay, da kayo matgayam, nanang. Adda ka din ni Milaing. Awan pa yan nagawid, nanang. Apay kuma. Agpaw itak kumakan kwa na. Anya ti pawit yoya. Dilata kan mantika kuma. At apay mo't abastumi dito'y nanang. Ikan kailangan ta dumot day jay. Ay nawaw, saan silmaw? Abas tuyo day ta. Apay kit din nga itad mo kanyak. Adumot lang day jay, nanang. Di mi kabailan nga ibusen. Aya, Inaldaw mo't ngamin nga dayawid ti anak yo. Iso day ta. Maururnong moten. uray ikan na agpaw itaklat ta. Tapno saan aday ta agdaw dawat laeng tar aramida. At dakada kayo day ta, nanang. Sumra kayo. Tada kayo tagpili iti alaan nyo. Diyak mo't ammo no anya ti kayat yoy jay. Ay, agyaman akmanen anak ko. Ay nawaw, sabon man ti inyawid mo miling bakit. Wen atap no adda paglaba lakay. Tila iyaw awid mo mait. Inted ni Madam daytoy. No sa anak amang iyawid, adda nga rod kwarta maigatang mo. Pagbalinam samat a grocery store ti balaytan. Di ka payagyaman, tada isang put ko nga usaran. Tapno saan nga isupay ang magatang dita store. Kat nagluto ka kadeng, mabisbisina kon. Nalpasan Dagiti ubing ngay, Itulod ka nun ni nanang dito'y balayin ton madamdama. Di magasak itayan ni nanang idinalpas si trabaho kitay. Ngamsan akayat dagiti ubing dagawid. ang mga nurabiin tumanan nga itulod ni nanang dagijay.
Awan mo't dakas dita. Tinapatag ket itulod na ita dito'y balay. Umuna ak nga rudan amangan, tanay, mabisbisina kon. Urayam laangan dagiti ubeng, tagigiddan kayo amangan. Imbis at duwangal daw lang ti bakasyon ta. Wan nga rod lakay, pa-extend damot pa-extend. Sigurado nga ta nga agawid tayo yung tunbigan. Siguro umunata ko mga agawid, ngam amangan no adda maibagada kadata. Day tamot lang ti pampanunutak itay. Kumusta mo't nga ta ni Miling ijay? Saan ko pa anak kasarita lakay? Awagan ba kay? Kumusta mo't ti negosyo a pinanawa mi jay Inton malamlaangan. Ay nawaw, mabalin mo't ngamin nga itamot lang. Mabalin nga agpaiso ngam amangan no busy dayjay. Amumot, agmay-may salaang anagbati ijay. Ay wala niya. Awagak tulaangan inton madamdama. Itikas na sa anak ama kasi nga. Hello, madam! Kumusta ti bakasyon nyo? Nasaya at latamot miling. Nabayagan kayo mat dita, madam. Tinaibagayo kanyak kat dua arabi ilaang. Inton bigat nga agawid kami. Sigurado daytan. Kumusta ti istor dita? Nasaya at latamo, madam. Ado ka di pa'y tilako tayo? At dapay mo't, madam. Kunaklakit din no naibusan. At dapay mo kiday. Agpa-deliver kailangan into nagsubli kayo. Wanan tinapatag kat adda pa'y display dita. Wan, madam. Agpakada akong tanay. Adda gumatang, madam. Aduda. O sige, awagan naktulaangan no saan ka abisi, tagsarita ta. Wan, madam. Bye! Anya tinyag yung nakasupot, nanang. Sabakan chikaw anak kaw. Nangalaan nyo iti chikaw? Inted ni Antim Elisa. Ah, Dagiti apok nga ay. nakaturog da pailaang, nanang. Awan trabahom ita. Adda, alas 8 amang lukatak ita. No adaramidan nila kay mo ijay garden. Ibagam nga idagas na lata dagiti ubing ijay balay. Wen, nanang, kasta talaga ti plano na. Nalangaruda na nakaw, agpakada ako. Agkapi kayo pa'y nanang. Saanon, inton maminsan tulaangan. Nagkapi akmat nga minan ijay balay. Busy ka ba kay? Saan mo't? At dalabas basaak iti cellphone ko. Buyaam day tao Neng, Ay nawaw, nimiling mo dayta. kita am tinaala ti CCTV, bakit? Anya dayta aya? Buyaam ti video Neng, kita am no niya tararamidin na. Ay nawaw, anya di imbulsa na lakay. Sabon. Na, apay anang ibulsa iti sabon. Takawan na lakit di bakit? Ay naglokon, apay ngay akasta. Italang mata nakitak tararamidin na. At ang agpay so CCTV. Ngam saan mo ta 24/7 kat isote atensyon ta. Kaano pa'y nga taakasta ter aramiden na? Santang ammo bakay? Panagkunak kat masapol at totoo kamot laang ti CCTV. At maggayam kalukwan da dya amilay. Nay, nagawid kay magayaman, madam Abe. Wan, kasangsangpot mila ang itay. Magrikupak matan, madam. Mabit laang. At to'y titulbak, madam. Da kayo nga rudan ti makaam mo iti istoryo. Ne, apay nga itad mo titulbak kanya kat adamot tulbak ko. Aywan anya. Apay day jay. Pasensya kayon, madam. Matartaranta ak matan. Matartaranta ka ko nam. Ay ko, medyo laang, madam. Iti anya aga po amataranta ka ngay. Adan samot aramidam ajakam mo. Ne, awan madam. Nadalos ti konsensya. Ay, naimbagla ang tadi na nadlaw ti shampoo iti bulsak. Kay, kumusta ngay bakay? Inbagam ka di kang kuwana tinadoktalan ta. Saan pa'y nga rod lakay? Ay nawaw. Apay ngay. Imbagam kumakin kuwanang amuta ti kalukwan na Ibagak to, ngam saan pa'y nga ita. Kano nga ron nga ibagam? Basta, saan pa'y nga ita. Dumteng tulat ta. Ay, kita bakay. Di mo urayan ang maibus tilakom iti istor mo. Siyempre, saan ko mat nga ipalubos ang mapasamak ti kasta lakay. Mangal alaklaang iti gundaway. At nga rodon ebidensya iti CCTV. Dumteng tulat ta ka di lakay. Relax ka lang.
Jak ammo kang ka bakay. Agtalag ka kadingamin kanyak lakay. Amok ter aramide. Nay, anyangay man ta imbulsam. Ay nawaw, kasano ana amo ang mga daimbulsak sel mo? Amok ata inaldaw mo't akas ta ter aramidam. Naa, Kasla sari-sari sturmutan ti balay. Kitamdag itinyaw awid mo. Agsasabali. Adda makan, adda dilata, adda sabon. Naglalaok. kasta talaga ah. Kita Tamang inton madamdamag at addamat gayamon kalukwam dita. Kalukuan, anya kumangay no bilang. Ammumon no anyat kahit ko asawan Anya? Tapno ibagakin ka. Nakadkadlaw launay. Bakit? Kitaang. Adda manan imbulsa na bakit? Ay, nagturod matan day di amiling. Namin, ano adara sa kasta tinaramid na. Nas ka na maaksyonan ta. Tadi mo tin makarik na iti konsensya day dya babaeng. Ipagarup na siguro asaan ta makitkita ti kastangan aramidan na. Rumor ka, tamapan mo ka sarita. Sigurado nga agawi din day dya inton madamdama. Wen lakay. Ikami ti pagnakman na. Diyak kayat ti kastang empleyado bakit? Tila takawon na may. Ay, makapadismayamot ti kastoy. Madam, Siyak nga ron. kunakman no saan kayo nga umay ita, madam? Kumang adamo ngamin nakita. Ay nawaw, anyat nakita yung madam. Anya ti adda iti pulsam. Nay, saan kay amaawatan, madam? Ay nadikan agindi di ammo. Tanakitak nga adda imbulsam itay. Nakitak iti CCTV. No kasta, imun monitor dagayam day di a CCTV? Apay adi ka makasungbat. Anya ti imbulsam ko na. Ay, kuha, madam. Awan day toy. Irwar mo, wano kayat mo asyak ti mangirwar. Irwar kon, madam. Kapilaang matimbulsak, madam. Panagkunam ka di kat nasaya at ti kastangar aramidam, ha? Nagbidutak, madam. Sa payla ko maata mapakawan na. Gaputa saan at 24/7 amamun monitor mi ti CCTV. Takawan da kami matan. Kamalik, madam. Ikarik, saanan ang maulit ti kastoy? Talaga saanan ang maulit. Taitamot lang. Ikatan kan iti trabaho. Saan ko maakasta, madam? Awan amok adadum apagtrabahwak. Nakapagdesisyon akon. Kagurgurak launay ti agtatakaw nga empleyado. Nay, nakamisuot kamot anagawid si Kamiling. Nakamisuutak ayamot. Naragsakak tupay. Anya tinapasama kaya. Nagresignak iti trabaho, klakay. Ay nawaw. Apa nag-resign ka may? Nagresignak at agbaladay di ang Madam Abi. Anya? Ang di bali saan lang mat nga isudat ti mabalin ko apagtrabahuan? Adu pa'y mat ditakot. Oho. Adda siguro kalukwan nga inaramin mo anya. Ay nawaw, kalukuan mga ibagbagam dita. Awan dakas nga inaramid ko anya. Amangan mo't no kun kunam laeng nag-resign ka. Ada kang kaano pa ti ibagbagak kuno saan? Di mo amo ti ugali ti puskaw. Iso adi ka agsa uakasta si ka, silmaw. Kadi ka agungat Ibagbagak laeng may. Agsa pulaklaangan iti daddu maapagaplayak. Amom anariga tagbiro kiti trabaho ita. Nalakalaang dayta no siya klakay. Apay, ti kunada, agan anusak iti ayanda. Sana, pagan anok kumamot ti agtrabaho kadakwada ngay. Nagkapuwa kiti pagtrab-trabahwam. Kat sabali mutan ti adda ijay miling anak kaw. Ni kara kalugaran tayo mutan. Wan ata saanan nga iji ti pagtrab-trabaho ak nanang. Apay mat, nagikat ka. Ay, kuha nanang, nagresignak iti trabaho. Nay, kaano pa ay? Idi pa'y napanalawas nanang. Iti anyaga po ang nag-resign ka. Nagresignak, ngamen, saan akon anaragsak iti trabahok ijay nanang. Anya, Dayta ti pudno nanang. pagtrabahwam ngayon ita. Awan pa'y, agis tambayak mampay. Ag-relax met da tao tapno saan at trabaho akanayon ti maararamid. Nay, ni karamot di kinasarita yun nanang. Iso nga pa iso silmaw. Italaang anak kapag sarita kami itinalapat. Anyat nagsaritaan nyo ayan nanang. Api akastat itsuraan nyo. May papan iti panagululbod ni Mileng. Nay, apa yan?
Tinaibaga na kanya kat iso tinagresign. Isumatimbaga na kanya. Ngam saan kanu apod no dayjay? Anya? Tipod no kat naikat iti trabaho na, gapo iti panagtaktakaw na. Anyat ko na yun, nanang? Inikat tibos na, tataktakawon na kanu dagiti lako ijay. Kunaktupay kat. Pudno ti atap ko. Wan, mangibaba inday jay atao. Naglokon day di amiling. Agsarita taman ni tinalapat, bakit? Kontrolom ti boses mo ata nakaturog dagiti ubing. Napatag ti bagaken ka. Anyat ibagam aya. Saan mo't gayam apod no nag-resign ka? Sika mo't gayam ti inikat na, gapoy ti panagtaktakaw mo. Ay nawaw, saan ah? Di ka naglibak, taamumikin na ng tipudno. Asino tinangi marites kada kayo? Ni Kara, ti insukat ni Madam Abigail ka. No kasta? Inistorya day di akara tinapasamak? Wen, amo na tipudno, iso ngayon danon namot ka na kami kinanang. Talaga mo't day di Madam Abi ah. Managdakdakas. Saan ang masapul nga istoryaan na iti sa bali a tao ti maipapan iti day tabanag anya? Pudno mo ti istoryana. Mapanak man iti ayanda tagsarita kami. Maturog ka kid din, naon aramidam. Ay saan? Sekreto kumamutan ati maipapan iti day tabanag. Apay kit din nga istoryaan na iti sa bali a tao. Di mo panggapan ti makiapay ti bus mo. Taamangan no agbaliw ti kapanunutan nakit idarumda ka. Laglagi pam nga da CCTV da. At da ebidensyada nga agtaktakaw ka. Kat, kastalat tangarudan. Pagkataalam ti napasamak. Taintom sumaruno. Di kan agaramit iti dakas. Di mo dadaalan ti reputasyon mo para laeng kadagiti na immateryalan abambanag kunak tumad. Ay, nawaw! Di mo dadaalan ti reputasyon mo gapulaeng kadagiti na inmateryalan abambanag. Tano na imbag kan napudno ka a tao at adu ti bendisyon a maawat mo. Kang runaan iti amin at datal na ti panunot mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.